can be. Samuela is for him. Kapatid oil di santo, kapatid Moimoi ni Moimoi. Taukatelata, Tonga, kapatid Taukatelata, Sione Teulaka, Excellency Samuela.
Tapo que tragically. Presente na ciência Tonga, Tongatapu e Sitiveni. Uma presente ciência Latu na outra. Tumor que o Fua'amotu também Taukatelata, o Tonga e Fua'amotu e Moimoi. Estava ficar o Paula. Tapo que Tongatanapu, Taukatelata no papel. Também por a Moimoi papel no tolo e Taukatelata. Se falou eu só pedia o Latu Latu no Fua'amotu e Moimoi. Tapo que na Hawaii para o Paula. Ao máximo ali uma família no próprio não Taukatelata e Moimoi. Taukatelata Sione Teulaka Koli Vaipulu que trataram Katikati e tocaram o Teu que faz no tragically se não podia fazer Tumor que colocar atau blog Tonga foi o corrente que tragically learning informação tragically the conscience the area of para fotografias ao dia da minha home primeira que é individual por aí na Moimoi por família por aí o cara poder ativar o Fai una chiesa pure aeroporto, o misteria tanto in tua, o che poco qui a cui Paula, e a me che fa, o parla di auto.
hot family, on Toyo ni Seria Paula, kai Filipai, Fa, o Mahe, e Latu ni Leono, se o Tito, o Coma, e o Tea, o Ea. O Tulu Maia, e Leo me ha lea, o e o Oai. Kai lea to me, tu ke ha me no tuaho o mani kore, e rotu mo lupia, te a pai no korkai. O no ka o tua, kai o mo ma o me tai, ka mai o toki. E maruki o mo to, o mo ma ko e pai si. Ông cái này có một phần lớn mà người đi kéo người cho lại có phần phần mà ta phải chung sốc and peace believe the peace believe happening. Awful một quý cái tôi có lại ở một phân tâm minh mà chúng mai là mọi nó một family vào phía kalau nó những người này nào follow ana fefe hopa fatutama ki kai taimi no wo hopa tulewa fakau ke ngai fifi ke ngai ngai o kai ke a sia he ta fakau le ko ta ma ba me o a ko ke me ko ni ya le fakau Almighty, all-knowing, nothing is possible, is impossible. Otua me mala me koto, me afio me koto. Ta kunu me me koto me. Ana fe la ha otua fe, ha otua ofa. Ofa mo fua me a pe ke ho, me fa ni pe ho. Ta mo quando não falaram, né, a missão na muito. Menina tem a flor, o bem na família, que tal, que tal. Mas não, e que na flor, tu vai lá na área da mas o trabalho está ali não. Eu não foi bem a tocar per modifico. Na mamma che so che muore e mi comando a una parte para per fare. Kana ya nena e bibi ya mamma ya aso. Ko mo isio hange o si tu ai o tua me ai e tanto mi si ma la Why? Karena foto mi fai kau tahu ni will score when it is. Kapal yang begini, lakukan tarik orang, kita tarik orang. Kau Paula, bertanya Paula, kemana Paula? Hopper ternyata, hopper mama, awal fuha, kayak awal tua, kayak Latu.
whai ngata hoko e mamahi oa e fuho haki ai oa e puputu kai ngā kai motu. Ani whai mo fuake a Paula. Ko tau mai ana e rao ke tau bloke ta tau mo tau akamai ta tau mo Paula. Ke whai mo fua, ke kai whai mo fua. E ni tai ke lea koe. Kaya whai mo fua ke ta Paula. Why? Why are we not able to find the Paula? He me siapo Paula e kia. O lento no hapa Paula e ke mai whai ata koe koke ni mo. Lawa te ke ni mo ui na bebe Paula. Nā hoe mo ui kai te wau o mea mahu i mai e kia te au. Kai ke. Ke whakakakato ho whakongia te o potoa. Tani mo ui Paula. Tēnā e lea te o mea me te Paula ia. Ami ai me a o mo oni ki he eri mo ui. Pea toto lea Paula whantara ofa, ka kulea pea Paula ni he na usia ana. Pea koe ni ima. Pea koe nonga e koa. Ai kei malama e ngata moi te whaafamanara. Me ima. Whaina nonga na inasia Sitiveni. Tolo makai ke mate, te lotu. Pea koe ke o tua ke mātui ka kai ona o whaihono tō. Ka whaina taa. Mea mo oni na taloto Katikati ki na mo ui ko mea na wapia. Kama yake talawa o se kauti na family mama. Kama yake talawa Fua'amotu na family mama. Ke na tatau le mo Paula. Kama mea ka talano kai ko mea mo oni. Hoko mo ui a te kai mo ui mo oni tatau le. Kita nei anak-anak orang-orang seperti mani dengan families. Mereka pun tak tahu lebih farmak dengan follow dan mak ulun nak berfirman. Dia beri momen-momen tahu. Dan penderino, ayo tua, ayo mama, kita tahu apa mai. Kemudian, kemudian mani, Ana waya la fami mama dan hohoa Kalau ini tidak bagi kali, jadi mengenal kami pun ini, lima kali menjadi orang berarti. Kali sekali, orang bersih, orang mengulang itu mana? Kau di mana lagi? Tuh polisi ya, kita akan tercapai dari dimulai.
Alo o whāngi wau. Ai a whāngi. Agora a fio i kauna te wā. Tātou mau I Manuel. Agora koe arifa moe o mena. Koe kamata. Moe I ama. Koe nia kotoa. Whakafo mai o o minu tua. So na kainu. So na whami. Whakafo mai o toko mis. Kau whaifkau na kāna o. Kai o whonua. E afio mo whare o ha moe ofa. Moe ngahi ofa ko nau whia. Lade mungu ai ka kai o whonua. Whakafo mai he tama pare mia kai mai ho e mista mo kure anga. Moe ngahi whakatutu, moe ngahi visone ke la lengo mo nue ngahi family masiba o tonga. Koe mau rotu, koe mau kore. Koe ako. Ei, tāra moa mau. O tātai mai ngai family. O tātai mai sika ua mo tuka. O whahi, mo ngā whaaranga. Koe mau rotu, mo mau kore. O kore mea a whirona. Vai te hona o tāpu e kina, mona o whanana. Kō wau e ngā whei. Whai ake whanana. Eite koe kore mo mau kū. E sisu ai te o tāra. Ai mau whai.
mea tuai administrar tu ngau i ngau ko konwa ona bol so se fo fea bakata tapa ma fio Tomas Mati Tonga tapa mue e paremia Tonga Rabo Samuela a dispohiva tapia Sitiveni tapa Koli Vaipulu tapa Samuela Taukatelata Taukatelata Sione Teulaka Koli ke Moimoi Tongatapu Taukatelata Taukatelata Wa Tongkon Kabe betuan fakata ke mua Fadongia o fakola kita pongkoi tai na fa ya ta mon ya na e tamalekina na fa ya malak fa lo ke fia yo koloma isa ke plan la ma kon Ito hamot yaw Pagkihamakan simula Pasya sila Kaluay La karya Pagkawe Pagkuriya nga Lungon na pingal kaya Pautu ya bahungal Tangi lauman buana to yo kaya Facebook ma folau winu pe kola pe ka ko pe fise na wa ko pe te gusi tawang yo wa mai pana na signa pe Kena whai kāwhataha, mo tiki uma, kena fua e kolos, kule angatunga. Ke lama, ke ikonomi, ka whanua, ka koe ahoni, kena tatau maha. Iyo moni ke ulake, ngā ue, o kaunga tāmaki, haki pe au tā e whanua e ka whia e kau wakai. E nau kau no alofi ka pureanga e ko whenga ki tāriu ka ki whanuhia pe. Koe pohe e whenga ki tūhe kina ka koe kai ulang. Kuonga mai e re nau tolu o tōhe tauni kau wiri taki ativo koe kau mata tāriu. Te rawa uste whona. Io ka po uria, ka toka tāmake hala, ka mora e o whaanga i kai whalala anga, isi he nā momat, ka hoko mai, ka ramai e kau whie maari e te kau ma. Io kou heni mo i pare mia, hoi minister kamneti. Ka pure ngā ue, ngā he kot ngā ue, ka pure ngā, Ke whahoponga e te kaunga mama. E tau whako hoki tonu. Bunga e whaka. Isa huongo. E ka whalau. E kai haka whaka. Ka whawheta e hoki mapake wha. Ka ala. Ka ngaha kuanga. Lawe manua e kotu ngā ue. Ka me pure amata. Ka tawang ki halonga, ka karasia e kua, ka whakia ki halonga, ka whi maari e,
kai whainaka. Glory to God in the highest, the Honourable Prime Minister of Tonga, Honourable Samuela, Archbishop Hiva, members of Cabinet, nobles of the realm, New Zealand High Commissioner of Tonga, Her Excellency Sarah Walsh, Church Ministers, Reverend Dr. Perita Fekemaki and Reverend Pono Ahio, and members of the clergy, families of the deceased, Pahus, the Motua distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a difficult day for us all, especially the immediate family. And thank you for coming. The reminiscence of the past is heartbreaking, but focusing on the positive is uplifting to the soul. There is no doubt that these men had left behind great memories with their loved ones. The memories that only them know. The Ministry of Internal Affairs and the Government of Tonga is saddened with this and wishes to convey our condolences to the families of these great men for their losses. These men left their loved ones to go away overseas and work to improve the livelihood of their families. It is unfortunate that they are not returning as expected, but we would like to remind the families that even though no one feels what you are feeling right now, Psalm 94 verse 19 reminds us that when the cares of our hearts are many, God's consolations cheer our souls for everything. There is a season and a time for every matter under heaven. A time to be born and a time to die. I would like to acknowledge on behalf of the Honourable Prime Minister of Tonga, the assistance of the New Zealand Government and the Angatete employer, the families, friends and governments who have sent their condolences. I pray that the good Lord will give you comfort during the time of grief, and that we may come together in honor and appreciate each other who are still with us. Ko ofalahiat ka tek motoro lukoton. Mawa. Him, if I hope I do a choir at the Paul Desiree Institute. Malabu. Oh
in the program. May I humbly invite the New Zealand Commissioner to Tonga, Her Excellency Mr. Ross, to deliver a message sending the New Zealand government. Tēnā mana, tēnā reo, e rao, rei te rima. Tēnā koutou, tēnā tātou koutou. Family members of the deceased, Prime Minister Honourable Samuela, ministers, government representatives, nobles, distinguished guests. Te ara, te whakapono, me te rangi mai, love, faith and peace. May it be amongst us all today, particularly among the families of Sitiveni and Koli Vaipulu, Samuela, Taukatelata, Sione Teulaka, and also the family of Paula who has been laid to rest in New Zealand. The people of New Zealand are saddened by this tragic event that has resulted in the loss of 5 precious lives, 4 of whom come home to Tonga. They were fine, hard workers, proud representatives of their families, great ambassadors for Tonga. They are treasured families, they are treasured fathers, brothers, uncles and sons. Tongan people have shared in our grieving when tragedy has struck New Zealanders. Today, the government and the people of New Zealand pay our respects to the families of the deceased and share in your grieving for your loved ones. We empathise and offer comfort in the most difficult time. I convey our deepest condolences to you, the family and friends of the deceased. Last month, I accompanied Prime Minister Honourable Samuela, Lord Vaia and the Tongan delegation on a visit to New Zealand. We visited orchards in Nelson and the South Island of New Zealand. We met with Tongan seasonal workers, with community leaders and with the New Zealand employers. And when we listened to the Tongan workers and the New Zealand employers, they talked about being family, how they worked together, how they helped each other. Whānau, family, kainga. They talked about how the Tongan workers brought faith, worship, and the best singing voices to the routines of the orchard. And how the New Zealanders helped their Tongan friends to find everything from kettles, mobile phones, and even kitchen sets to bring back to their families in Tonga. Whānau, family, kainga. Many of the Tongan workers spoke of returning every year to the same New Zealand orchard or pack house because they were family. They were treated like family. The first thing the New Zealand Prime Minister, John Key, said to Prime Minister Kohiva was highlighting how important and valued Tongan seasonal workers were to many of the New Zealand family-owned farms. So it was natural then that following the accident in Katikati, that the New Zealand employer, Tongatapu, and the community spoke of Samuela, Sione, Koli, Sitiveni, and Paula as family. To the grieving families of the deceased, please take some comfort that your men were valued as skilled, hard-working people that are missed by their New Zealand family.
please be assured that the New Zealand employer of Katikati wants to continue to look after you, the families of the deceased. I'd like to take a moment to thank the Government of Tonga, Tongan community on Katikati, and the New Zealand officials who have helped to bring these men home. In Māori we have a saying, Iaha te me nui o te a. What is the most important thing in the world? He tangata, he tangata, he tangata. It is people, it is people, it is people. Let us not forget them. Let us not forget the people who are important to us. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Mahalo. Nicolelia mai Taukatelata ma family ma kain of the o motua ma tau kulwa o sako kain ma to he na tolo ho a komo na toko de foki na tono le ho ni na tau me programa fo kia na para tapi he puranga na si to pekia o tu nga tau te kawaki e o foi o Koli que na polisi o minha pista me na para Fua'amotu o laki para o mongini Fua'amotu a Taukatelata premia o Tonga e disponível via Sione Teulaka.
The next item, I call upon the Tupou Tertiary Institute Choir to present another item.
Kita ini orang ini, my Fua'amotu, Vaipulu family, from there. Sitiveni, Koli Vaipulu, Katikati, Katuke for Fua'amotu. Falalan kufai dari mo hihau. Mereka tidak loa semua yang dia itu dalam. Untuk wami ada perjalanan. Kamu fikumi mai, kamu fakau emak kamu ui itu mai. Hingga nanti kamu fikir, karena itu uang yang berfamili, kamu telepon Latu, dia jawab, kamu fakau mau ya family. Aku yang pada yang mau pulang ke ini wakon aku puli atau amui kau offer ke lagi. Kalau bedeuhan, bedeu lama ini wakon. Kapau benda kai temu alu. Tiga yang mau ini dipeh. Kapau Fua'amotu ini wakon. Kau ini benda ya. Naik fai benda mata kesisu. Temu boleh kalau Tonga ni. Kapau benda iki nagihen. Tiga boleh Tonga. Pavitai, kerana ni fai iki, mele mumata, motui be, ketui ai family hokoi, nemo nai uli, nemo nai popo uli fononga, kemotui be, ketatapi be ai. Tunggu dia Fua'amotu kita daiki paling ni Tonga. Di fai ngamari
ko ke fuaki no te na koe ke ki fuaki koe. Ke na whono mātu koe o kōko mai whānuri. Pei kai na kai ko ke te hanga a whai e whakalangarani hoko koe. Oku tō ai ki whānuri koe. O ka me ai e te nau maa. I whahaka e honga ki o mōroto. Ai fōu whalangilangi ko mō whai e hoko koe ni. O la ai ai te hina me ma whoha koe. Whamalo i whawhonga me koe ana ni siwa. I ho whātā a whaia maari e kai lawa atu ai ona ta mai o iki koe ni. Ke whaia whenga me ma whanongu ni. E neo mo o siwa e mana ki i whenga ko whai. O whai pia e whawhetai o whamalo ki o tua. Hangi koe rea ko whai. E ko pūri pe o ko amui koe o whai. Ke whamalo ki tau taha. Me la hatu kia i mata mai o ikini o whai mea o ako koe ni. Mo o me whai mamari i whanau atu ai tamai o ma whoha koe ni. I whai ai kumi mo ui koe uni koe tōna e whamau. Whamalo ki e niku ni sta, e pēhi ki kau kare kita. O e kotu mau e i tēnora pēr. I whainga maari e ko mua ngā whuaki pa mai te houa pe pēhi ki whoha koe ni. Ke nā rā mai toai, o whakahauko ka whina. E nea mo ko more ai tamai no ma whoha koe ni. Whawhetai pēhi o tua. E koe ni whatutu o ku mālu. E mahalo pēhi o whina ngaro pēhi. Ka taukari ku mua kai ma whawhetai. Pēhi ki kai ngā o whakatoa pēhi o mō mea heni ki hoai. Pēhi e whamalong i whāmi. I tau kau whataha i mua koe ni. Kaya i atawa mono mi whaamiri. Kumakoe i Moimoi i hoi. Kumoi i atua mafi mafi. E ni hana ma whaka hakato. Hatono no. Pai tau whatau ni au whai. Sitiveni. Koe me kora. Hei ki toena, me Paula whanora tau kau whatahi moa. Mau whalahe te koe, hati mo tonu mo tonu. Kata wami pe. Wami pe hatai. Whoku mai e ki. Ke tau tuu whatahi. Ke tau te kāne e mi whoku mai. A whahe te mo tonu mo tonu. E rewa rewa kata tau. Ele é o nosso, ele é o ao componente, o além da família Teulaka, como Taukatelata. Tāku moe, whio ai tonu hai o tua, ni tau o tō rama. Ranua wai, kore me ke uhu panga, ki talamaru, lua, mo sias, mo apaki, kamana ma whio da ma wa hako. E tā mo mutu ai, i whakapongai, ai whamiri, o te hina koe, Samuela, Taukatelata. Whamara mole pe,
whakawai kai matuani ko te hina pe ia o Samuela. Aia na nirere anu. O ma whoho toa i Katikati i sila. I kuma whare kai matuani. Te whia e whakamani o ei. I whoho mai anu. Nere o mua. O nā toa. Whako whakine. Untuk lepas simpanan bayar, pemain fia faham boleh tahu mana apa yang faham begini, lepas keluar mana betul tahu hak nombor berapa, wajah fia lah. Paula, tem motor no corpo. Ana lot, ana funciona, o pai, a fogoia, o fanon, o fanana. Tem motor, todo me fala. Se vai tu, fala ali, ana ofa do bem. Para Moimoi, tadai premia, foi ministrar no fundo. Cada lei tem um gesto, doa, comentário. Para mim, cada nova, rei, cada maior. O pior é a Paula. Koli Vaipulu ni mutolo, Moimoi, Moimoi, Samiuela, Paula, Paula, Sione Teulaka, Sione Teulaka, Paula, Paula, eu vou matar tudo mesmo, Samuela, na frente, fala mau fogo para ver não tô para ver na rua vai ao fazer faz bem molha para não faz é para mulher não para mais o faz Sitiveni Koli Samuela quando ele não olha no todo, quando ele toca, não vamos filmar ele todo. Já está tudo, já foi, chegando, quando ele todo, ele está ali vai ele cresce, e como a troca, não, e programa o Taukatelata, é toma logo, o valor do motor. Não estava. Ele não acha que o programa é ruim, Dia umur masa ini, tak ini, Eti koyo au mwana roto, mara likukiani mwana dia, o
ke tui mai ke koe ono ai eo beso pasien i vai vai o sino pe vai vai o no to e po e kaulani o lau mai e hoi ia o ilo ai ofa ka
Paula.